ikipe ya AS do Kigali ayicongamo hariya umuzamu ikipe ya Mukura Victory Sport, agapira arasimbuka aragafata neza cyane aragakomeza aragafata mu maboko ahita atanga abasore hariya bamanuka. Aya manota 3 murabona ari butahe hehe? Nimba umaze nk'iminota 10 ureba iyi match urabona bishya bishyira he? Abantu bayirebye kuva kare murabona amanota 3, nubwo wabize ikipe utazifana murabona amanota 3 ari butahe mu yihe kipe? Igice cya kabiri gitangiye mbona ikipe ya AS Kigali imereye nabi Mukura yishota amashoti, n'ubu mbona ikisirisimba hafi na box. Amakipe wagira ngo muri guma mu rugo nta bafana ewanasha. Hano amakipe wavuga agira abafana se ko ari abiri, ayandi yose bana bavandimwe ariko bagenda bavuga ko Mukura uko byagenda kose iri bubikore. Mukura abantu bayifitiye icyizere bavuga bati uko byagenda kose iyi Mukura iraza kubikora. Umusifuzi wo hagati yirengagiza ibya kufura ariko wo ku ruhande aba yamanitse. Ni kufura ikipe ya Mukura, kufura ikipe ya Mukura. Mbona umutoza haravuga ati bari kutwiba kabisa, atabyumva. Kufura ikipe ya Mukura Victory Sport Nevese. Se arayicongamo cyangwa arashyira mu mitwe abasore bigwaneho. Atera mu izamu ariko umunyezamu ikipe ya AS do Kigali yarasimbuka agapira agafata neza cyane ku buryo bworoshye, nta puresha ntaki, agapira agafata mu ntoki. Abakigera kuri channel Kigali Star TV mbasaba gukanda kuri subscribe ndetse na like, share na comment kugira ngo match tujye tuzireba neza cyane. Aho zimbabwira ko mu cyumweru gitaha harimo match zigiye zikomakomeye, match z'amakipe mwihebeye tuza kuzireba bidatinze cyane. Umunsi umwe ucamo, umunsi w'ejo kuwa mbere gusa, ubundi tukongera tukaryoherwa n'uburyohe bwa shampiyona y'u Rwanda nabwo iraba yagarutse. Na umunsi w'ejo gusa niwe ucamo w'akaruhuko, ubundi amakipe agahita agaruka mu kibuga. APR igaruka mu kibuga, Rayon Sport igaruka mu kibuga, za polisi zerekeza i Bugesera, AS do Kigali yerekeza i Rubavu. Mbese bizaba ari ibintu bikomeye cyane muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Match ziraza kuba ziryoshye cyane. Shimira cyane abantu mwakoze subscribe kuri iyi channel Kigali Star TV, ndetse n'abantu duhora turi kumwe barebera match ahangaha kabisa, mbashimira cyane.
n'abantu baba bapreshiya ibyo tuba turi kubagezaho bavuga ati amashusho ni meza cyane, tubashimira niba ibintu ari byiza cyangwa se bigaragara neza. Ni sawa cyane kuba ati ni sawa, niba bigaragara nabi natwe tuba tubiragiye mu bwati uyu munsi biragaragara nabi, tukagenda duhindura tukimuka tukajya hehe, kamera tugahanagura bikagenda gute kugira ngo basi turebe ko mwabasha kubibona. Urari igihe dufata nk'iminota 10 duhanagura kamera tugahanagura tukagira gute, tugashakisha internet ya indi igikura nkota kugira ngo muze kubasha kuba mureba neza cyane. Rero abantu ba Presiya bavuga bati ni sawa cyane biri kugaragara, it's okay. Abatarakanda subscribe mukandeho, abamaze gukanda mbashimira cyane kabisa. Ati ni bingahe kuri bingahe, turi mu gice cya kabiri. N'amakipe byagoranye Nyarugenge biracyari ubusa ku busa hagati ya Mukura Victory Sport ndetse na AS Kigali. Nta kipe irabasha kureba mu izamu ry'iyindi. Ubundi amakipe nk'aya hari ukuntu abantu biba bigoranye n'abakinnyi, umukinnyi ashaka no gutsinda igitego ukareba ukabona nimero ye ntibasha no kugira. Ubundi ku makipe akomeye wenda twavuga nka za Rayon Sports, za APR FC, hano haba hari abayemusi, hari sonorisation ku buryo umukinnyi atsinda igitego ako kanya bita bitambuka, ariko nta bafana, nta sonorisation, nta line-up, ni hatari kabisa. Kufurira ahantu habi cyane ku ruhande rw'ikipe ya Mukura, ikaba iri ahantu heza ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali. Ubundi ni kufura ijya kumera nka penalty. Hariya umuntu ashaka kugutera ishoti byari bya danger, ukaza kuza kubusobanuza nawe uko byagenze, ariko umupira wamaze kuwutereka mu rushundura. AS Kigali bari abafana bangahe nka batanu, nabihe kipe n'umwuka byarana. So ndabona bambaye umuhondo bamwe. Hano ushobora kuza gusobanuza ibibaye bagupanze urukuta nabi, umuntu uzi gutera kufura akayigucongamo, ushobora gushiduka uri gusobanuza uko byagenze. Byagenze gute ko nta bafana? Abafana se shaho bavaye kuri Mukura na AS Kigali? Ibyo ni ibisanzwe, ntabwo ari ibintu wirirwa ubaza igihe Mureri igarukira mu kibuga. Iragaruka ku munsi wo kuwa gatatu ni tariki 6, aho izaba yakira ikipe ya Muhazi hano kuri Kigali Pele Stadium. Azaba ari ku isaha y'isa 12 ku itariki 6 saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya AS Kigali mbona iri gukina neza ugereranyije na Mukura byayigendekeye gute ko mbona ikipe ya AS Kigali yayizonze muri iyi minota y'igice cya kabiri? Ndabona ikipe ya AS Kigali yazonze Mukura, sinzi ikibazo cyabaye. Babataka ba Mukura bajyaga bamanuka bashota ibishoti, bagiye byagenze gute? Toza wa Mukura mbona kwicara byanze, noneho ari gusakuza mu bifaransa byinshi cyane.
nawe mbona byamucanze kabisa ari kwibaza ibintu uko biri kugenda. Abavandimwe mbona batangiye kuba bataye amakipe ashobora kunganya 0-0. Tisa Patrick turabikunda cyane sana. Aya makipe se wamugani yaza kunganya 0-0. Umukino utabonetsemo ibitego kutajya uryohera abantu. Ati umunota n'uwakangahe tugeze mu minota hafi 60 y'umukino. Iminota iracyahari kabisa. Iminota y'umukino iracyahari, biracyashoboka. Iki kipe zisabwa ni uguhindura uburyo bw'imikinire, noneho akagira kabisa ibasha kuba yashaka igitego. Bingahe ntabyo, ni ubusa ku busa. Amakipe yombi byananiranye Nyarugenge, biracyari ubusa ku busa. Nta kipe irabasha kureba mu izamu ry'iyindi. Ese bati n'ubwa mbere mbabonye, ariko ndabashimiye, mufite amashusho meza, tuzajya tubakurikirana. Asante sana, tugusaba no guhita udukandira kuri subscribe, ubundi ukazajya umenya ko match zigezeho kabisa tayari. Kuwa kabiri mbatamo match ya APR FC ndetse na Gasogi United. Azaba ari ku isaha y'isa 12 hano ku Itara. Hanyuma ku munsi wo kuwa gatatu mbatamo match ya Murera izaba yakira Muhazi, naho hazaba ari ku isaha y'isa 12 hano kuri Kigali Pele Stadium. Ibigo byo mu Rwanda ibirebyo ubuze n'ibyo umubare buragira ngo ibi byaga byo muri 45 bya zamani kabisa. Impamvu ntacyo ziharanira, ibikombe bifite ba nyirabyo. Minota n'ibitego ngenda mba updatinga ibitego ni ubusa ku busa. Ni ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Mukura ndetse na AS Do Kigali. Buri minota 5 ubundi mba ngomba ku updatinga. Ni ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse na AS Do Kigali. Iminota yo ni 60 n'ingahe, 60 hafi n'itanu y'umukino.
Ejo Gorira yatsinze, ejo Gorira abavandimwe baza bambwira ko Gorira yatsinze kimwe ikipe ya Musanze. Hariya n'ubundi Musanze. birejo nta kibazo pe nta kibazo byaba byiza hari muri hoteli twakuturanya nemewe na niyo nabona n'ibindi harimo nta kibazo biremera rwose aho biremera ntabwo bajya bakubwira yego man iyi Trigo oya Toza wa Mukura byanze uri gutoza yicaye hasi kabisa. Urabye ntabwo uri kwa okay reba ko uza Triga yo kuri kamera iriho neza Aho bihagaze Mureri ku mwanya wa kangahe? Murera ndumva iri inyuma ya APR, ikaba inyuma ya Polisi ndetse na Musanze. Mureri iri ku mwanya wa kane, ku mwanya wa kane. nyine tuzamuka noneho reba ko speed rate yagiyemo neza pe oya dore ntuza reka mubaze Triga irimo irareba mu kirere cyangwa irimo iracuritse iri kureba munsi nyine irimo irareba hejuru umutwe wayo Ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse na AS Do Kigali. kamera unako speed rate ishyiraho ucishije hasi Minota yo ni hafi 70. Musanze yigeze itsinda ntabwo yatsinze ariko n'ubundi yarushaga za kipe ngira ngo uzi igihe Musanze yahereye iyoboye urutonde nubwo itatsinze ariko ntibivuze ko amakipe yayiciyeho. Musanze yari yayoboye urutonde igihe kirekire kandi ifite n'amanota menshi. cyane biraba Mbonye umufana umwe wa AS Do Kigali avatira Rayon Sport ku mwanya wa gatatu. Nibyo cyangwa se urebe ko biraza kugora Rayon Sport ndumva yaba ifite amanota 28 gutyo. Reka nze ndebe. oya none se mani nukuvuga ko urugo adasanzwe rukora nawe ziriya boro ugiye kuzikoresha bwa mbere zaguca none se umuntu ubimaranye ziriya gihe ese abimara igihe kingana iki ibyo byose si ibyanjye ahubwo ntabwo wajya abikora ubwira akoresha agakora si wowe wanyemeraga wose ngo ntabwo ajya abikoresha ngo njyewe nzajya nkoresha agakora none agiye muri parafo y'imituku Rayon Sport ni iya kane. Rayon Sport ni iya kane. Hello everyone. Hello Maraka. Hello Makapuka. Hello Makapuka. Amakabechi. Polisi yaratsinze ejo. Polisi yatsinze ikipe ya Marine yitsinda ibitego 2-1 ku munsi w'ejo. Ikipe ya Polisi yaratsinze itsinda Marine yikubitira hano kuri Kigali Play Stadium itsinda ibitego 2-1. oya ikibazo cy'amabuye se Triga kandi nayikoreshaga mwana ejo narayikoresheje nabone nayisubije igifu
umusore hariya wamukura bamukubita ikintu ahita ajya hasi, injury break. Ko bihagaze ubu ngubu ndumva ikipe ya APR FC iri ku mwanya wa mbere, Polisi ikaba iya kabiri, Musanze ya gatatu, Rayon Sport ikaba ari iya kane. APR FC ku mwanya wa mbere, Polisi igakurikira, Musanze ikajyaho ya gatatu, hanyuma Rayon Sport ikaza ku mwanya wa kane. Zingwa strobe byenza murajyane kuri teresha. Icyo cyarurambika hasi. Arurambika hasi cyose. Kujyana strobe akajyana agaspidirayi akagasetinga ewana ifoto nuna mubiri Ndani kabisa Mukura iterekamo igitego cya mbere hano. Igitego cy'ikipe Mukura yinjizamo bao la mbere, bao la kwanza kabisa. Mukura iterekamo igitego cya mbere, AS do Kigali ubusa, abasore hariya barebana. Nimero 3 hano w'ikipe ya Mukura aterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya Mukura Victory Sport. Abavandimwe bahoze babivuga ati Mukura iraza kubikora, n'ubundi koko birangiye. Kugeza ubu ngubu Mukura iyoboye n'igitego kimwe. Mukura Victory Sport Elwazire igitego kimwe, hanyuma ikipe ya AS do Kigali nta kintu irabona, bakirebana. Yahoze itanga igice cya kabiri yataka, ariko ubu ngubu igitego cya mbere cy'ikipe ya AS do Kigali nyuma y'iminota mike. Ikipe ya Mukura yari iteretsemo igitego, AS do Kigali nabo bakaba bateretsemo igitego. Igitego kimwe kuri kimwe rero hagati y'impande zombi. AS do Kigali kimwe, Mukura igitego kimwe kabisa. Ibintu bihinduye isura hano i Nyarugenge, igitego kimwe kuri kimwe. Twari tubonye itandukaniro nyuma y'iminota itageze no kuri 4. Ikipe ya Mukura yari imaze iteretsemo igitego.
match ikomeye cyane, match ihinduye isura. Igitego kimwe kuri kimwe, Mukura kimwe, AS do Kigali kimwe. Ana magufa mane niyo Kosa iyo maze kurya nandi biro Rwanda biri gura. Asika rumunani. Ibyo ngire samiro gutatu. Zibije bitumuti. Bari popo intari n'uza popo intari ubuza n'icyo ari kugira ngenda no kushaka. Kuki Baranyira babunyaguzima kandi bakasaba. Ubwo niyo wajya Kandi ntabwo bijye kagera hano. ntabwo bidibusha. Ibinyamanya. Ayisenda kubwiza ukuri. Iyo mvuye kubuza n'ibindi biro. Oya, video ufite na telefone ine telefone ye. Oya mani, nyuze bideli kukubwira. Imagine, ibyo ndi kukubwira nyewe, umva nyuzi. Ibyo ndi kukubwira nyewe nabikora, nabiperifi. Kazi hari umunzani urumva. Yena magaraho bit biro 58. Yuzuye n'amagarama we. Wenda nka 50. Iyo mvuye kurya bitera 59 birengaho. To. Kandi iyo nshonje bitabika mama. Jeje mani jara umuntu cyubishe twajanye. Yara kiyacu yiri abana bishigiro mani. Biterwa n'imbere cyane. Ngo twebwe mani uje gukora siporo fisike zisanzwe tu. Amakipe yombi nta birarane afite, APR nta kirarane ndetse na Rayon Sport nta kirarane. Ibirarane zari zifite zarabikinnye, hari ikirarane cya Polisi yaratsinze ndetse APR ikirarane cya Sunrise yari ifite yaratsinze. Ahubwo zifite match n'ubundi y'umunsi wa 13 iza kuba muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Ikipe ya APR iza kuba ihura na Gasogi United ndetse ikipe ya Rayon Sport ikazaba yakira Muhazi. Izo match nazo nizo match wavuga ko zigiye zikomakomeye ziteganyijwe muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Abakunzi b'aya makipe yombi rero yaba Rayon Sport Murera cyangwa se ya Mukandagira APR, ikipe ya AS do Kigali iri kwataka hano ku buryo bw'imbaraga. Abasore bagerageza amashoti akomeye cyane batera mu izamu ariko abasore b'ikipe ya Mukura hariya barahagoboka. Igenze bite hariya? Kugeza ubu ni igitego kimwe ku ruhande rw'ikipe ya Mukura Victory Sport, bikaba igitego kimwe kuri AS do Kigali, kimwe hagati y'impande zombi. Mukura yakibanjemo ariko nyuma y'iminota itageze kuri 3 AS do Kigali iza guhita yishyura iki gitego. Icyo nakubwira ni uko yaba Rayon Sport yaba ndetse na APR nta kipe ifite ikirarane. Abibwira ko hari ibirarane bihari ntabyo kabisa. Ni umunsi wa 13 uzaba ukinwa ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu. Umunsi wa 13 wa shampiyona y'u Rwanda. Nakukunda mo bebe. Kipe mbona zakaniranye bishobora no kuza kurangira ari doro. Mari byatsi. Uri kimwe mu radende je. Byatsi bitebigaragara nk'ibigiye ma.
ni kona ikipe ya AS do Kigali. AS do Kigali ni kona igiye guterwa n'umusore witwa Osaruwe namba 7 mugongoni. Uyu munsi ntabwo nzakunda amafoto menshi. Urucabiro muri mastering. Dore ku mastering asa. Sawa. Dore ku mastering Ngabo wacuranga. Bana b'abazungu reba nyine. Ikipe nari zakina na Musa. Wabonye mama kabebe. Reba amapapa wa. Iyo ya Babylon makumyabiri. Niwe chef engineer. Mario. Na popo se. Dirike rapport. Volta di ati APR izongera guhura na Rayon ryari bizahura muri retour. Bizahura muri retour. Match zaba zarangiye ubwo bizongera guhura muri retour. Bizahura ikipe ya Rayon Sport ariyo yakira APR FC. Ati nize ziri gukina, hari gukina ikipe ya Mukura Victory Sport, Elwazire ndetse na AS do Kigali. Ni igitego kuri kimwe turacyari mu gice cya kabiri cy'umukino. Hafi minota 78 gutyo. Match ni igitego kimwe kuri kimwe. Sano bakiri umuhanga. Kufra ikipe ya AS do Kigali. Kufra ikipe ya AS do Kigali iri ahantu heza cyane. Wa musore n'ubundi wamye atera imipira y'imiterekano hariya Osaruwe nimero 7 niwe mbona uyihagazeho agiye kwicongamo. Nimero 7 niwe ugiye kwicongamo niwe uhaze kuri iriya Kufra. Ubusabantu bari ku muhanzi ntabwo imvura batsindira. Umbuye imbuye ari barambwiye ngo bagiye kubanza bakine vore ngo barige bari muri muza. Yembuye kuri muhazi kwa. Mukura bahita batanga baro neza bihuta cyane bareba ko baza kubona igitego cy'insinzi hagati mu kibuga. Abasore bamanuka ku ruhande rw'iburyo atanga, ariko aba defenseur b'ikipe ya AS do Kigali baro barayiboroka. Nibo kurengurwa n'ubundi n'ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazire. Hano Inyagasamba umanuka mu buryo umanuka usegeye ujya kuri muhanda naho nikigefesha ariko Siriya yose kuri siyo yose ni kimwe ma iragenda iva yongeye ruguru. Bashimira cyane abantu kabisa, tukomeje kubana tugenda tubana kuri Kigali Star TV. Kamanuka kagenda
abamaze gukanda subscribe mbashimira cyane, abatarakanda mukandeho ndetse na like basi tuze kurangiza match. Like zimaze kuba 100, ubu ngubu turi kuri 90. Abatarakanda kuri like mukande tuzamure basi tugire 100. Niba ari bwo bwa mbere uje kurebera kuri iyi channel kanda subscribe kugira ngo match n'ubundi zose tujye tugenda tuzirebana 5 kuri 5. Kande kuri like tuzamure tugire basi 100. Iraba risambo n'abantu kabisa bagenda bakanda, bisaba cyane. Abantu nta mutima mubi nuko baba babyibagiwe gusa, mbona duhita twuzuza 100 kabisa. Abantu baba babyibagiwe, hari n'abaza bakibagirwa gukanda subscribe, niyo mpamvu njya ngenda nyuzamo mbibutsa kabisa mukandeho nta ribi kabisa. 100 duhita tubyuzuza mu kanya gatoya cyane. Rayon Sport izagaruka mu kibuga ku munsi wo kuwa gatatu saa 12 kuri Kigali Pele Stadium, izaba ikina n'ikipe ya Muhazi. Igitego 1-1 AS do Kigali 1 Mukura Victory Sport igitego 1. Match yo irabura iminota itari myinshi cyane, match irabura nk'iminota 10 gutyo ngo ize kubirangira. Sudira nk'abahanzi sida profiteri myaka igihe cyangwa muzika aho kugisenya cyangwa sanira baraba nyine n'abapeti abikura muzika ko maze aho ngaho nyina ko akora 100 kumva ko nyine byarangiye kimwibwidije byana biraho ngaho gusimana ibintu byinshi babira aho ngaho kamute nibimutere kwifuza ngo Kigali ameze Kimara kina muzika ni kapiteni. Utibeta kapiteni kwisi. Yaba kure. Sasa timu bisenyi baje na sene baje. Bakomeje kugenda bibaza uko bihagaze hagati y'amakipe ane ya mbere. Nakubwira ko APR FC iyoboye n'amanota 26, Polisi ikaba ifite 25, hanyuma Musanze ikaza ifite amanota 28, Rayon Sport ikaba ifite amanota 23 kabisa, ni ya kane. Ubwo kereka nimba urutonde narurebye nabi n'abandi muze kureba aho mu biro uko bimeze kabisa, murebe uko urutonde ruhagaze. APR ku mwanya wa mbere, Polisi ku mwanya wa kabiri, Musanze ya gatatu, Rayon Sport ya kane. Ubwo abandi begereye urutonde namwe murebeho mutubwire uko mubona bimeze. Nikona flanga tu. Unaona flanga zangu ni za Daje Petrol. Pamoja. Salama salama. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio kimi ndogo ndogo ndio kidogo nani. Ari yeye jamaa abavandimwe mbona bakomeje kugenda badufasha, murakoze cyane kabisa. Nimba ibyo muri kuvuga ari byo, Musanze ifite ubundi Rayon Sport irusha ibitego Musanze rero ku manota ya 23 ubwo yaba ari ya kane, nibejo yaratsinzwe n'ubundi yaba ari ya kane. Rayon Sport bwahitiza ku mwanya wa gatatu, Polisi ku mwanya wa kabiri n'amanota 25, hanyuma APR
ikaba ifite 26 iri ku mwanya wa mbere. Aze turebe araza kwihangana bo ntari bugende mbona message zanyu kugenda focusinga ku mupira aho umupira ubugeze n'iki byose ugerageza no gusoma message nabyo ntabwo biba byoroshye kabisa. Hari igihe message zigenda zisimbuka ntubashe kuzibona. Abavandimwe bajyaga bamfasha hano tukagenda tubicukumbura neza ntabwo babashije kuboneka uyu munsi. Munsi gahunda bwo kwari ukureba muri message ukakurikirana match byose biba rero ari hatari kabisa. Icyo nakubwira nuko ari igitego kimwe kuri kimwe hagati ya AS do Kigali ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Imashini y'abandi bafasha kujya yikorera inoza kujya yikoreza izi kipe nk'uko abavandimwe bakomeje kubivuga bishobora kuza kurangira zigabanya inota rimwe ari igitego kimwe kuri kimwe kabisa, kuko uburyo mbona ziri gukina n'iminota isigaye bishobora kuza kurangira gutya zikagabana amanota. Mukura ikatwara rimwe ndetse na AS Kigali igatwara inota rimwe, cyangwa se byose biracyashoboka. Gusa ndabona nta kipe muri izi iri gushaka gukora difference, nta iri kugaragaza uburyo bw'imbaraga bwo kuba yakora difference. Birimo bigenda bisatira ko rero ayo makipe yombi n'ubundi ashobora kunganya akagabana inota rimwe. Mukura inota rimwe ndetse na AS do Kigali inota rimwe. Ejo kuri APR ikina na Kiyovu byageze mu minota ya nyuma nk'iyi ngiyi, ikipe ya Kiyovu Sport abakinnyi baragwa bararyama barananirwa kabisa. Buri minota 5 abakinnyi bari baryamye bitewe na pressing ikipe ya APR FC yari iri kubashyiraho ishaka igitego cya difference. Hano rero sinzi ikipe iri bushimishwe n'inota rimwe, ariko AS do Kigali inota rimwe ribonye minota 87 y'umukino biracyari igitego kimwe kuri kimwe. Kimwe Mukura Victory Sport, kimwe AS do Kigali. Motivo pera mwenze kupesa bwana. Oya. Ikira ure ngo sinzi bagikubise kiramanuka. Aramanuka.
baraje gusanga hasi kika kwikinira kibere kwisima biri hejuru nuko mwana ntacyo yaba ntacyo yaba ikipe ya Mukura iri kugerageza uburyo bwose yabona igitego cya difference. AS do Kigali nayo mbona abasore bose bamanutse hano muri defense bakaniye bavuga bati n'inota rimwe ryawe rihagije mu gihe tudahagaze neza. Mwana wa Kirishina wavuze jya hejuru mu bikorwa Match kabisa irangira ahangaha hagati y'ikipe ya AS do Kigali ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Igitego kimwe kuri kimwe rero amanota bayagabana nuko match irangiye. ubundi umwana ugeze ufata gutyo amazing nanjye mpita nsimbukira hasi ndeba uko byifashe mu batoza icyo baba batangaza. Murakoze cyane abatarakora subscribe